Hey guys, good morning! Today is a Saturday and it's my mother's birthday guys. So, gikan pa ko ka na Cebu na ako siya surprise. And ako cake. Tara, let's go. Happy birthday! Happy birthday, Ma! Sa'yo, maninyo mo. Surprise mo muna kita. Wala ikon. Why? Kandila. Ba't ano kami kandila? O, pa ito. Gagikan pa siya sa ano guys. Nagkakot na siya nukok. Sinalipita ba niyo? Sa Cebu. Ako, pwede ka dito sa Cebu. Pina eh. Ano na? What's your birthday wish? Happy 53rd birthday. Kuyaw! Wish ina na kun nga dapat kong taara pa sina. Ano sina? Taara. Taara sina. Ara gitu. Hey guys! Welcome back to my channel. Akong voice kay Marag ay paos kay I have ka. So we're currently here at Mind Cafe. So magagawan may dali mag-snacks and slush. Mag-dinner na lang sa but it's currently 4:23, so early dinner because it's my mother's birthday. Woo! Happy birthday! Anyway guys, wala complimentary for the birthday celebrant. So it's located here at Kota Park guys, so you should check this place out. It's called the Mind Tea, diba? Mind Tea, so nasya sa dire. So they have available smoothie there. Say hi, love! Okay, that's it, boy! Hi! So I'm currently with my mama and my brother. Kid! Yeah, sina kuya, oh. Kuya na, ano na yung buhok? Classmate. Ha? Classmate. Oh, hala, bulis. Yes, guys. So, muna siya mong youngest brother. Saman. Dino ka mo, oh, kadamo ko. Okay, o iba niya yung usa. Sorry, dapat pa tayo. Huy, kaon pa kid. Ikaw ba rin yung si Mama? Hirap gawin pagkaon dito. Nalaman dito maluto sa rep. Itlog. Balis.
Ano naman yung gusto yan? Ano yung gusto? Ito lang dito ko anday ka nang mag-ibarinit nga pork chop. Tamaran ng kayo. Maran nang gid magluto gid. Magluto na kanana eh. Maghuwat pa ka nanay na magluto. Magluto ka kanon, pauli. Nagsuko ka din nga. Sayon lang yan ang magkasakit kay ulcer. Kaya na ko ito ay. Ano ba? Ganun ganyan tubig mo? Tubig? Pagbar ka na. Currently 5:10 p.m. Na, nakahurot ang duha. I-take out na lang na mo guys ang mga sobra. Kaya kano na mo ini kaugma or unya. Midnight snack. Ay, that's odd. Thank you. Hi to my vlog! Sama na siya mga staff there sa Mind. Alright guys, so I'm full na. How about you, ma? We're super Full. Busog kayo guys. Wala na mo na purot ang mga order. So, mato na mi. So, dara mo ang take out. Just a simple celebration. Kami ratulo kay wala man diri akong sister na sa Cebu niya. Ang isa, akong papa kay nag-drive po. They're very busy. So, yun. So, go now. So, I'll end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel. And I'll see you guys on my next vlog. Bye, guys! Mwah.